Poštovani gledatelji, dobrodošli u novu epizodu podcasta Putovanje kroz povijest. S nama danas je Fra Mario Knezović, urednik emisije Agape i Fratar iz Hercegovine. Pozdrav, Fra Mario. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je bio hvaljen Isus i Marija. Evo, dragi Đuro, pozdravljam tebe i mogu reći da mi je osobito zadovoljstvo biti gost podcasta koji vodiš. Ja sam pripremajući se malo, kad sam čuo za tebe, ićemo na ti, onda sam malo pogledao tvoje epizode i mogu samo reći hrabro naprijed i svaka čast. Hvala vam na lijepim riječima. Evo ovako, ja bih krenuo s tim. Od kako ste vi postali fratar, zapravo dakle taj duhovni poziv, da nam malo Da, to je približite. uvijek, pa to je uvijek pitanje recimo koje se najčešće postavlja nama koji smo se odlučili za duhovni, svećenički, redovnički poziv. Pa ja sam o tome negdje pričao, premda uvijek je najteže govoriti o sebi. Ja to nerado činim jer nekako svaki poziv, svako srce je zase i svačija priča je posebna, neponovljiva i originalna. I zato mislim da nema baš puno velike koristi za javnost kako je to bilo. Mogu samo reći da nikada kao mladić nisam razumski želio postati svećenik, vidio sam se potpuno negdje drugdje, međutim s vremenom baš se to dogodilo iznenada. Ja sam doslovce na jednom našem starom guvnu u Cerovim Docima, to je jedno malo selo nedaleko od Posušja ovdje u Hercegovini, doslovce doživio riječi ti moraš biti fratar. To me je toliko tada uznemirilo, potreslo, nisam znao ni kako ni šta. Većinom nekad neko kaže ajde ovaj je utjecao na mene. Ja recimo u tom vremenu nisam baš poznavao ni jednog fratra koji bi mene posebno oduševio, pa bi možda ona zbog toga pošao. Isto tako u župi sam bio redoviti mladić, nedjeljom na svetoj misi, molitva u obitelji, sve redovito, ništa kod mene nije bilo spektakularno. Sve rekli bismo običajno i onda sam tako malo pomalo svojima priopćio da želim ići u fratre. Ispričavam se, ja tada nisam znao šta to znači ići u fratre. Nisam ja znao da postoje ni sjemeništa, nisam ja znao kako to, šta je to bogoslovija. Nisam znao ništa. Dakle, ja sam se doslovce, kao što kaže Božja riječ, to kasnije vidim, duk in altum, izvezi na pučinu i nisam znao ni kako, ni gdje. Onda je tadašnji župnik Fra Ljubo Čutura, nažalost pokojni, rekao pa treba ići u sjemenište, treba ići u klasičnu gimnaziju, pa to tako. A ja sam već jedan razred srednje škole elektrotehnike završio na Širokom Brigu i mislio sam tu ću ostati cijelu srednju školu i tako. Međutim, onda mi je župnik Fra Ljubo rekao treba ići u sjemenište. Moji su naravno to na neki način dočekali s radošću, ali sa jednim rekao bih odgovornim stavom. Mama i tata, pokojni otac Ljubo i još živa mama Zora, oni su se tome radovali u Hercegovini za takvu vrstu roditelja koji su kršćani, duhovni. Poći u fratre je zbilja jedna čast, ali isto tako jedna velika odgovornost. I onda sam ja tako, kroz to ljeto malo se propitivao kud šta kako. Napustio sam taj, naravno, na kraju prvi razred srednje škole i pošao u klasičnu gimnaziju i sjemenište Ruđera Boškovića u Dubrovniku, stari grad. I samo bi jedan detalj ispričao koji će možda najbolje oslikati koliko je moja duša, moje srce bilo da budem fratar, a koliko moj razum još to nije prihvaćao. Naime, ja sam smatrao da ja nisam za fratra. Ja sam malo bio i živ. Mnogi znaju dok sam još igrao i lopte i košarke i tako, govorili malo da sam nestašan, ovako kad bi čuvali krave i tako malo smo se igrali, curice gonjali, sve u tom vremenu je tako bilo. I ja sam ovako rekao, Isuse ja idem, ali ja nisam siguran da je to za mene. Toga se sjećam, to sigurno dobro se sjećam. Idem ja, jer vidim da moja duša više ne pripada ovdje, moje srce više ne pripada ovom svijetu, ja moram ići. I ja kažem, dobro, ja gospodine idem, niti ja znam kako, ni kome, nisam ja ni znao tada da postoje Isusovci. Ja sam došao u Dubrovnik
dovezla me dvojica najstarije braće, Frano i Vinko, otac pokojni Ljubo, mama Zora. Mi smo iznijeli stvari iz automobila, tada je bila to je bila zeleni Passat od brata Frane iz Zagreba. I mi smo prvi samostan od braće Male Franjevaca u Dubrovniku, Stari grad, dočim se uđe u Stari grad, mi smo odmah lijevo, računamo, tu je to, tu su fratri, idemo u fratre, pa ja idem u fratre. Kad kaže nama tada taj svećenik, ne znam je li to bio fra Jozo Sopta ili neki drugi, kaže nije ovdje sjemenište, to je kod Isusovaca. Ja onako gledam, šta kod Isusovaca, šta je to? Jesu li to katolici, ko je to? Dakle, ja pojma nema ni o čemu. I onda mi dolazimo gore prema crkvi Svetoga Ignacija, gdje su Isusovci, gdje je sjemenište, prekrasni ljudi, prekrasni svećenici, odgojitelji, i tu se ja upisujem i tako, i sjećam se, pošli u prvi razred i večernja je misa bila i svi su sjemeništarci pobožno kleknuli nakon što smo se pričestili, svi su kleknuli, a duhovnik je počeo tada, on je počeo moliti dušu Isusova posveti me. Svi su sjemeništarci kleknuli. Samo sam ja stajao ko neki blento, ja pojma nemam, okrećem se okolo i ja u sebi velim, vidiš li Isuse, da ja nisam za fratra. Svi znaju moliti dušu Isusova osim mene. I ja sam tako ostao doslovce ko crna vrana, stojim, svi drugi su kleknuli, to mole. Jedini ja to nisam znao, jer to se u nas nije u župi molilo nakon svete mise, dušu Isusova posveti me i zahvala Isusu. Evo tako je to bilo. I onda u Dubrovniku, u sjemeništu je bilo jako strogo, zahtjevno. Evo mogu samo reći da nas je 14 upisalo prvi razred, samo smo 7 dočekali drugi razred, pa smo počeli drugi razred, pa je počeo rat u Dubrovniku na početku 3. razreda, pa smo jedva izbjegli iz Dubrovnika u toj agresiji srpske, jugoslavenske i crnogorske vojske. I onda nakon toga sam bio kući, malo u informativnom stožeru HVO-a, Hrvatskog vijeća obrane, na radio Posušju. I onda nam je reklo idemo u Visoko u Bosnu, kao nastaviti 3. razred, a već je Vukovar bio pao. Dakle, iza 18. studenoga Vukovar je pao, otišli smo u Visoko, gore opet muke i nevolje. Nakon 5 mjeseci započeo je rat, jedva smo izbjegli opet iz Visokoga, pa opet sam bio na radio Posušju, malo u informativnom stožeru, i 4. razred, tamo negdje iza Svetog Franje, nastavili smo u Sinju, u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji Sinj, i tako je to išlo. Evo, uglavnom, nisam nikada mislio biti fratar, ali mogu reći da je to poziv gdje uistinu moraš više od 100%. Kad kaže neko za nešto 100%, to je malo. Ovdje moraš doslovce ono što je Isus rekao za ljubav, svom dušom, svom snagom i svim srcem prionuti, da bi se uistinu bilo koliko toliko dostojno poziva kojim smo pozvani. Evo, to bi Đuro ukratko rekao, premda bi se o tome mogle praviti emisije, jer toliko se toga kompleksnog, zanimljivog događalo u tom mom, mogu reći, lijepom, jako lijepom sjemenišnom životu i kasnije bogosloviji, ali bilo je svega ratno vrijeme i bilo je zbilja detalja koji možda nisu sad za ovu emisiju. Da. A možete li nam onda malo pojasniti tu povijest Franjevačkog reda u Bosni i Hercegovini? Kako je to zapravo krenulo i gdje u biti i danas situaciju? Da. Pa evo, mislim da je Bosna i Hercegovina obilježena Franjevaštvom, da je tomu tako najbolje govori podatak da zapravo u mnogim vatikanskim dokumentima crkve, Bosna i Hercegovina se pisala Bosna Franciskana, Franjevačka Bosna. I u Bosni i Hercegovini Franjevci su puno više od samo redovnika, svećenika, oni su ovdje za narod i obrana i zaštita bili, i prvi učitelji, prvi liječnici, prvi znanstvenici, prvi kolekcionari umjetnina, prvi otvarači muzeja, visokih škola. Zapravo kada idemo redom, ajde sada ću bubnuti, otprilike ne želim nabrajati, od 20 najključnijih institucija u Bosni i Hercegovini, više od 15 njih su započeli zapravo Franjevci,
i katolička crkva u Bosni i Hercegovini. Franjevci su vrlo rano, prema nekim podacima, došli u Bosnu i Hercegovinu, pa znamo da je Sveti Franjo preminuo 1226. a već 1291. imamo dokaze da su Franjevci došli u Bosnu na ove naše prostore. Tada je još to bio slobodni teritorij, znamo da je tek kasnije došla osmanlijska turska okupacija, 1463. okupirana je Bosna, a 1482. Hercegovina. I Franjevci su bili uglavnom stranci tada kad su došli. I ima jedan zanimljiv dokument gdje ban Stjepan Kotromanić zahtijeva i piše crkvi da bi dobro bilo da Franjevci poznaju jezik svoga naroda, kako bi se mogli vjernici s njima sporazumjeti, jer bili su uglavnom Mađari, Talijani i Nijemci, Franjevci, i tako je to počelo. I onda su odmah Franjevci po svom dolasku pomalo se počeli organizirati, premda je službeno ta vikarija za Bosnu i Hercegovinu nastala tek 1514. godine, kada je ta bosanska vikarija bila podijeljena na Bosnu Hrvatsku i na Bosnu Srebrenu. Tu dolazimo do onoga što je majka provincija svih, rekli bismo provincija na ovom našem području, to je Franjevačka provincija Bosna Srebrena. Ovo ime Srebrena dolazi od Srebrenice grada. Nažalost, taj grad sada najviše poznajemo po genocidu koji su učinile srpske snage prema muslimanima 1995. godine, i po toj Srebrenici gdje je bio prvi Franjevački samostan, prva Franjevačka uprava, širila se ta Franjevačka ideja, Franjevaštvo po Bosni i Hercegovini, ali tada je u tom vremenu, osmanlijskog vremena, provincija Bosna Srebrena zauzimala sve od mora, ajde recimo tako, sve dolje od mora, od Splita, Šibenika, pa sve do Sofije, dakle u Bugarskoj, i Pešte i Budima gore do Mađarske. Tako da je gotovo cijeli hrvatski puk i Srbija današnja i dio Bugarske i dio Mađarske pripadali su pod upravu Franjevačke provincije Bosne Srebrene. I tako je Franjevaštvo, rekli bismo, s narodom raslo i stradalo i mučilo se. Znamo kad su došli okupatori Turci, Osmanlije, da je tada bilo jako teško razdoblje. Turski zulum je bio, mnogi su tada pod ucjenama, drugi pod nekim boljim uvjetima života prelazili na islam, muslimanstvo, prihvatili, i tako su to bila teška vremena. U tom vremenu se nisu mogle graditi crkve, građevine, tvrde građevine, jer Turci su smatrali da je to nedopustivo. Ponešto su uspjeli kojom dozvolom, ahdnamom, fratri, dobiti nekakve kao dozvole, ali sve je to bilo zapravo jako škrto i slabo. Ali dubina franjevačke prisutnosti u Bosni i Hercegovini i danas je poznata. Evo, kad dođete u Bosnu i Hercegovinu, danas u biti, ajde malo manje sad, jer ljudi malo, ajde recimo tako, pokušavaju, trude se, ali ovdje kad kažeš fratar, to znači da je taj fratar i biskup i nadbiskup i dijecezanski svećenik i dominikanac, svi su fratri, to je pratar. Zapravo slovo čak kažu pratar, a u Bosni kažu ujak. Ujak zato što su oni stanovali za vrijeme turskog progona kod nekih obitelji, pa onda odatle su širili evangelizaciju. Evo, to je ono najosnovnije, tako da su zbilja Franjevci i Bosna, rekli bismo, ruku pod ruku, stoljećima tako. Ima jedna pjesma od ujaka, možete je naći na YouTube kanalu, to su Franjevci iz provincije Presvetog Otkupitelja Split, gdje pjevaju fratar i narod, rukom pod ruku, stoljećima tako, rukom pod ruku, teško i lako, fratar i narod, rukom pod ruku. Evo, ja naravno nisam pjevač, ali htio sam vam reći da i te pjesme kasnije zorno svjedoče o dubokoj povezanosti, rekao bih pupčanom vrpcom fratra Franjevca i Bosne i Hercegovine i vjernika i katolika na ovom prostoru, a danas nadasve naravno vjernika katolika koji su većinom Hrvati. Pa evo, zanimljivo je to. I ja živim u selu koje je imalo Franjevački samostan.
prije turske okupacije, znači nastao je negdje 1200. godina, ne znam sad točnu godinu. To su napravili Fraljevci provincije iz Jajca po nalogu tadašnjeg kralja Ludovika. I napravili su to i onda su Turci zapravo u povlačenju iz Osijeka taj samostan konjušnice zapalili, jer je tu blizu bila utvrda i trgovište preko kojeg su zapravo, zašto su imali te konje. Da, Tako da je jako to je zanimljivo. ta zapravo sudbina. To je ta sudbina Đuro koja je zahvaćala sva naša područja. Znamo da smo imali stare samostane. Ja sam negdje baš popisao, imali smo toliko puno samostana, 18, a u turskom vremenu čak ih je bilo prije okupacije 20-ak. Mnogi su spaljeni, mnogi su samostani bili u spiljama ugrađeni i tako dalje. Kod nas u Hercegovini ovdje bio je samostan u Ljubuškom stari koji je porušen i spaljen i tako dalje, pa tako sve od Imotskoga, a znamo da je Bosna Srebrna osobito obilježena sa 3 samostana, odakle se u turskom vremenu evangelizirala gotovo cijela Bosna i Hercegovina i šire od toga i dalmatinski krajevi i rekoh malo prije sve gore iznad Đakova i dalje. Da. To su Vojnica, Kraljeva Sutjeska i Kreševo. I evo ja preporučam svima, putujemo toliko, meni je to žao, toliko putujemo po ekskurzijama, po nekim dalekim zemljama, a u biti trebali bi pohoditi Bosnu i Hercegovinu, jer tu je izvorište mnogih i naših velikih ljudi. Evo dovoljno spomenuti da su 3 hrvatska Nobelovca, 2 rodom iz Bosne i Hercegovine. Tako da su to Ivo Andrić i Vladimir Prelog. Dakle, to su nevjerojatne stvari. Dakle, Bosna i Hercegovina izvorište bila i duhovnih zvanja i intelektualaca, a u današnjem vremenu vidimo da je ona izvorište i mnogih sportaša, pjevača, glumaca koji zapravo najbolje što imaju od sebe daju po Hrvatskoj i po svijetu i tako prezentiraju ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego i hrvatski narod. I mnogi još uvijek, Bogu hvala, žive, pogotovo u Bosni je teško, središnja Bosna je, recimo tako, još uvijek većinski hrvatska, a onda Posavina je nažalost u zadnjem ratu stradala u protjerivanju, u tome teškome sukobu gdje su srpske snage protjerale narod. U Hercegovini su ovdje većinski, naravno, apsolutno Hrvati, katolici, pa i u drugim krajima, recimo Žepče, Usora, Vareš, pa i u Zenici, u Tuzli, Sarajevu, Banja Luci, Petrićevcu, svugdje tu sad žive naši vjernici katolici. Mi nažalost malo o tome znamo i malo o tome mediji izvještavaju, jer čini nam se da nam je nekad zanimljivije čuti što se događa, ne znam ni ja, u Hollywoodu ili bilo gdje u Zanzibaru ovoga svijeta, nego li što se događa divnim ljudima naše Bosne ili istočne Hercegovine i tako dalje. Čak i to kažem prvi video o tom samostanu na ovom kanalu, jer se vežu zanimljive legende. Dakle, govori se da je zavjetna slika majke Bože Kloštarske prenesena od Turaka u Bosnu i da se ona sama vratila nazad i da tim putem kojim se vratila zapravo više trava ne raste. I čak se govori da je ispalo zvonce sa slike u Orljavu i da se čuje svake Vlade nedelje. Tako da ona ima jako, jako duboku povijest. Samo, nažalost, nema puno literature o njem. Da, to je problem što smo imali, evo ja živim sada u Župi Kočerin, gdje su, nažalost, partizani 1945. godine, dakle ti danas koji hoće reći da smo mi fašisti, a zapravo su to, dobro je rekao nedavno doktor Matko Marušić, ne postoje u Hrvatskoj antifašisti, postojali su samo komunisti. Tako da su ti komunisti, partizani ovdje u našoj Župi pobili fratre pred svjedocima, pred majkom, pred nećakom, a onda su nažalost i knjige spaljivali, nosili, koga je to bio nepismen naraštaj, iz šume došao i tako dalje, i nažalost nemamo sve dokumente. A onda možemo misliti šta je sve bilo za vremena turskog zuluma, kada Turci nisu dali ni da se grade tvrdi objekti, a kamoli da se nešto zapisuje ili čuva. Ali eto, fratri su uvijek bili, pa i crkva katolička, ne samo fratri, kasnije i popi glagoljaši u Bosni i tako dalje. I onda jedan dio dijecezanskih svećenika, već tamo kad je došla Austrija, su dosta toga zapisivali
i nešto je ostalo, ali nažalost u tom mozaiku nedostaju određene figurice, tako da je teško sve potpuno rekonstruirati, ali eto, postoji barem u malome dijelu zapisano što se događalo s crkvom, evo što se događalo kao što reče ti Đuro kod samostana gdje ti živiš u Slavoniji, u lijepom hrvatskom kraju. Da, ima jako zanimljivih podataka, samo eto što je šturo i kad sam baš radio tu temu i sociologije o religiji, onda sam uzeo njega kao primjer, jer se zapravo o tom ne zna i onda sam u potrazi za knjigom uspio doći do Franjevaca u Cerniku. Oni su imali neku knjigu i na 10 stranica piše o njemu, ali isto jako malo. Da, Franjevački samostan Cernik, bio sam u njemu, ima jako dobru biblioteku, koliko se sjećam, i dosta dokumenata. Premda većina dokumenata, evo u Bogu hvala, u Bosni kad budete išli, ja se nadam da ćeš ti nekada, Đuro, bez obzira na svoje poteškoće, da ćeš doći recimo u Kraljevu Sutjesku, kako je tamo arhiv sređen, kako tamo ima puno dokumenata. Pa čovjek se nekada postidi kad kažemo danas da smo napredni, kad vidimo što su ti ljudi u skromnim okolnostima sačuvali, kako su pisali inkunabule i tako dalje, dakle knjige ručno pisane, krasopisom i tako dalje. Evo to se nadam da ćeš i ti, Đuro, to nekad vidjeti, a to je poziv i drugima. Nemojte u životu da vam život prođe, a da ne prođete Bosnom i Hercegovinom. Ne zato što ja u njoj živim, to najmanje, mene nemate šta posebno gledati, nego zato što ćete tu susresti našu povijest, susrešćete naše krvarenje, susrešćete ljude koji danas žive vjeru u teškim okolnostima, okruženi različitim izazovima, drugim nacijama i tako dalje, a sačuvala se vjera. Evo recimo moja Hercegovina, jer Hercegovina je Franjevaštvo kao provincija došlo tek kasnije, tek 1843. godine fratri koji su došli iz Kreševa na jedan sastanak u Posušje, održali su u srpnju sastanak, a nakon toga su odlučili da će na Čerigaju se nastaniti kod Širokog Briga, a tek 1844. počinju graditi samostan, a onda 1892. se osniva Hercegovačka Franjevačka provincija, a prije toga je bila kustodija u sklopu Bosne Srebrene i naši fratri su bili pod Bosnom i tako dalje. Ali Hercegovina nije imala redovitog pastorala, nego bi fratar, eto ujak tada, došao u određene krajeve iz samostana ili iz Fojnice ili iz Kreševa ili iz Sutjeske i onda bi tu bili određene dane što je trebalo ispovjediti, obaviti sakramente, slaviti svetu misu, zato su nastala ona misišta, a misišta su mjesta kao male vrtače, rupe, gdje bi se sakrivali od Turaka i tu bi svećenik fratar slavio svetu misu sa narodom, zato se zovu to misišta, mjesta gdje su slavljene svete mise, kad nije bilo ni crkava, ni kapelica, ni župnih ureda, ničega, ali je bila vjera, ali je bilo duboke povezanosti s Bogom, sa svojim svećenikom, sa svojom crkvom, sa svojim papom. Gotovo za ne povjerovati kako su ljudi i u kakvim okolnostima ne samo čuvali vjeru, nisu oni samo čuvali, nego su je svjedočili, onima koji su ih progonili su na jedan duhovan način prkosili, pa i gladni i žedni znali su što su vrednote, kome pripadaju i što im je živjeti. I to je nešto fascinantno i zato mislim iz tog jednoga panja Isajeva, iz mučeničke krvi, Bosna i Hercegovina i danas živi. I danas ćete sigurno u Bosni i Hercegovini susresti gdje se statistički najviše ide na svetu misu, gdje se ima najljepši odnos prema crkvi i mnogi koji su odselili iz Bosne i Hercegovine, to pitajte mnoge župnike, svećenike, oni su nosioci duhovnog života u župi, bilo to u Zagrebu, u Osijeku, u Splitu, gdje god ja dođem ili po Njemačkoj, kaže prepoznaju se ovi koji su iz Hercegovine, koji su iz Bosne, jer su jako privrženi crkvi i čine to bez ikakve potrebe da se to o njima priča. Oni smatraju da je to sasvim normalno pomagati svoju crkvu. Evo, u Bosni i Hercegovini crkva živi bez ikakvih donacija države. Dakle, mi nemamo ugovor s Vatikanom, nemamo ugovor s državom.
ovdje svećenici nisu osigurani, nemaju plaće, ovdje jednostavno se djeluje i živimo od naroda i s narodom. Što dobijemo od naroda, to imamo, svoje imovine nemamo, seliš iz župe u župu, evo ja ću nakon 12 godina uskoro poći u Franjevački samostan u Mostar, ono što povezem u automobilu, to je sve moje najosnovnije stvari. A sve drugo što se stvaralo, što smo i gradili ja i moji prethodnici stotine i stotine, 150 godina, sve ostaje tu vjernicima i oni to znaju. I zato se živi s narodom i od naroda. I to je, mislim, najbolji model. Možda bi trebalo iznova razmišljati da se taj model vrati i u Republiku Hrvatsku. Upravo isto da što ste rekli, proučavajući povijest i pripremajući za ovaj razgovor, vidio sam da je upravo u Hrvatskoj i u Hrvata crkva bila ta koja nas je očuvala identitet i sve ostalo što znamo danas. Pa sigurno, mislim da danas ako danas vidimo zašto se crkvu napada, sigurno nije ljudima koji ne vole Krista, kaže, mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova, tako kaže Pavao tamo u poslanici svojoj, mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova. Dakle, ljudima danas smeta križ Kristov, smeta im crkva jer su duboko svjesni da je unutar crkve njegovano sve ono što je dobro, što je narod očuvalo, ne samo u smislu duhovnom, vjerskom, što je na prvom mjestu, jer spasenje duša je na prvom mjestu. I kaže Isus, najprije tražite Božje kraljevstvo, a drugo će vam se nadodati. I zato crkvu napadaju. Dakle, ne smetamo mi njima zato ni što smo toliko pametni, ni lijepi, ni što imamo kruha, ni ruha, nego zato što znaju, ako udariš pastira, kaže, ovce će se razbjeći. To čitamo u Evanđelju. Dakle, udariš pastira, udariš danas crkvu medijski, sotoniziraš sve, ističeš negativno, pozitivno zatamnjuješ, ono što crkva dobro čini ne čita se u medijima, a najmanji prijestup na svim zvonima i u svim portalima. Evo, to je borba protiv crkve upravo zato što ljudi nisu spremni prihvaćati istine, a Isus Krist je istina, i zato se danas vrši obračun s crkvom. Jer znaju ovi, pogotovo u Hrvatskoj imamo problem, nisu tu pitanja ni da nisu Hrvati, nego Jugoslaveni mentalni, mentalnim Jugoslavenima, kojima još dan danas Josip Broz Tito, taj veliki zločinac, idol, njima smeta katolička crkva, jer je žele pokoriti kao što je njihov vođa Broz htio da se zove Hrvatska katolička crkva, pa je Stepinac to odbio, razumije se, pa je završio na robiji i zato im smeta i Stepinac. Jer Stepinac je bio jasan, kaže, bio bih ništarija kad ne bih osjetio bilo svog naroda. Evo, sve su to stvari, Đuro, koje danas smetaju zato što je crkva njegovateljica, čuvarica i odgojiteljica svoga naroda. A šta mislite danas, kako bi se crkva trebala postaviti prema upravo tim stvarima koje ste sad spomenuli? Pa samo na Isusov način. Dakle, Isus je rekao, ne bojte se, u čas kad treba ne daće vam se što ćete govoriti. Mislim da mi danas trebamo, uvijek govorimo Stepinčeva kao hrabrost i tako dalje. Moramo takvi biti. Dakle, ne trebamo se danas ni s kim obračunavati. Ljubavlju se osvaja svijet, istinu treba sijati. Kaže tamo, govorite, propovjedajte, bilo to zgodno ili nezgodno. Nikad nije zgodno bilo apostolima, nikad nije bilo zgodno misionarima, nikad nije zgodno onima koji su došli navještati nešto gdje govori da nije materijalno glavno, da mora duhovnost biti, da mora poštenje biti, da moraju vrednote biti, da se život vrednuje. Dakle, najbolje djelovati i propagirati i nuditi ljudima, i to crkva i čini. Evo, mi sad vidimo u određenim događajima po Hrvatskoj, sportske dvorane su pune na koncertima duhovnim. Vidimo sada na koncertu Marka Perkovića Thompsona, zapravo je bila duhovna obnova. Zato to ljudima smeta. Nemojmo mi misliti da njima pod navodnicima smeta pozdrav za dom spremni, gdje se otpjevalo 30 pjesama, sad u jednoj pjesmi 3 sekunde, da to sad obilježi sve što se dogodilo među više od 500.000 ljudi. Dakle, njima smeta zato što se slavio Krist, što se vidjela na nebu Gospa, što se križ vijorio nad gradom Zagrebom, gdje su se vršila tolika zvjerstva i zločini
komunističko-partizanskih snaga koji su ubijali nevine. Pa pun je Zagreb, da je otvoriti nadsljemenski prostor, pun je kostiju nevinih mladića, evo, godišta kao što si ti, Đuro, i tako dalje. Evo, zato je važno da se nudi Krista, da budemo ustrajni. Ne trebamo se mi s ovim svijetom utrkivati u njihovim načinima borbe, nego sustavno, evanđeoski, uporno, s ljubavlju, promicati Kristov nauk i nauk katoličke crkve i ljudi će to prepoznati, jer uvijek je bilo vremena i krize i tako dalje, ali kad dođe do onoga mac na konac, stani pani, ljudi se opet vrate Kristu, vrate se crkvi i kažu joj kako smo bili glupi. Mediji i ta prljava scena nam je htjela ogaditi crkvu i svećenike, a vidiš oni nas jedini zapravo brane kad je najbitnije i tako je bilo kroz povijest, ne samo u Bosni, ne samo u Hercegovini ili u Hrvatskoj, nego uglavnom svugdje po svijetu. Pa na kraju krajeva i sveti papa Ivan Pavao II je rekao Hrvati su narod nade. Pa sigurno, bez toga nema ništa. Kaže tamo kreposti božanske, vjera, ufanje, ljubav. Dakle, ufanje, ta nada, biti ljudi nade, znamo i kad su teški izazovi, pa kad čovjek oboli, ako nema nade u ozdravljenje, uzalud je trud liječnika, ali ta nada da nas Bog voli, da imamo budućnost, da smo mi vječni u Kristu. To je ono što ovi mnogi ne razumiju. Ja znam da njima nije lako i zato ih ne treba previše napadati, jer nisu dotaknuli ljubav. Ja volim često istaknuti, ne postoje vjernici i nevjernici. Postoje samo oni koji su spoznali ljubav Isusa Krista i oni koji još to nisu. Dakle, to su te dvije meni osnovne kategorije, jer čovjek koji nije dotaknut ljubavlju ostaje skučen, ostaje u kategorijama zemaljskih bojeva koji se uvijek gube, jer se ne može doći do konačne pobjede bez Krista, bez tog duhovnoga koje je u nama vječno. I zato velim, važno je ljudima znati govoriti da je kraljevstvo naše od onoga svijeta. Isus je rekao, nije moje kraljevstvo od ovoga svijeta, nego od onoga svijeta. I kad mi često ljudi kažu, eno vidi onoga ne ide u crkvu, krade, vara, psuje Boga, a dobro mu ide. Šta to znači dobro mu ide, ja pitam. Pa kaže, eno kuću izgradio, vozi dobar automobil. Pa neka malo, reko, sačekajte pa ćete vidjeti šta će biti od tog života. Dakle, mi moramo graditi kraljevstvo na nebesima, ali živeći ovdje već na zemlji kao da ono jest već tu. To znači stvarati raj. Što je Sveti Franjo govorio, ondje gdje je nemir unositi mir, gdje je tama unositi svjetlo, gdje je mržnja unositi ljubav. To je Sveti Franjo činio u svom vremenu i pjevao pjesmu Stvorova i onda kad je bio gladan i kad je bolovao, on se divio svijetu, pjevao bratu suncu, pjevao mjesecu, pjevao zvijezdama, pjevao pticama i s njima se družio. Evo, to je, mislim, vrlo važno znati da ne smijemo po zemaljskim nekakvim parametrima ocjenjivati čiji je život uspješan, a čiji nije. Evo time bi onda i završio ovo gostovanje. Poštovani Fravario, hvala vam što ste se odazvali pozivu i nadam se da je ovo tek prvo gostovanje koje smo nas dvojica slivili. Pa evo ja se nadam, meni je bila čast, evo ja mnoge podcaste odbijem, ali Đuro kad sam vidio kako vi radite i što radite i koliko truda ulažete unatoč svih izazova svog života, i nisam mogao odbiti, bila mi je čast barem malo ovako s tobom progovoriti, pa neka bude ovo da i oni drugi slušaju, da podrže tvoj kanal, da se pretplate kod tebe, da dadnu like za tebe i tvoj kanal i da se tako širi ono što je dobro, jer kad vidimo da dobra puno ima, treba ga širiti. Evo, hvala i tebi i ustraj, nije lako naći goste, nije lako raditi podcaste, ali ti to što činiš je stvarno za jedan prekrasni aplauz koji ja sad dajem. Vjerujem u ime 1000 onih koji će ovo vidjeti. Hvala vam na tome, živjeli.